Bonga uNkulunkulu umthandazo kaTata owangithandazela ngesonto. Yazi ngaphuma la esontweni ngifuthi umzimba wami ngikhululekile. Mangifike ekhaya ngakusasa bangathi ngiyagula, umzimba wami ubuhlungu. Emveni kwaloko ngalala, ukulala ngangiqala ukulala ngalendlela ukuthi kanti abantu balala kahle kangawo usho ukuthi bengikade ngigula, cha bengikade ngingazazi ukuthi ngiyagula. Nake isibelethweni sami kunento ebeyihleli bengathi ngigulelwe, ebeyihleli inyakazi ngesinye isikhathi ingikhoshe engathi ngingagula. Nake ekuseni mangivuka ngivuke ukuthi ikhona into ebeyenzeka ebusuku kodwa futhi angikhumbuli. Udlule nje mhlambe insuku eziwu4 ebusuku sabuya lesasibane sasisho uTata masibuye sifike kumina sizama ukuthi silale nami kodwa futhi sibonakala ukuthi asisenamandla noma sithi siyazama asikwazi nami futhi interest angisenayo ukuthi ngingalala naso sabe sisho ukuthi bakhona vele abanye odadewenu engazi ukuthi ngalala nawo sasichaza futhi ukuthi sivelaphi. Ngiyambona nje uNkulunkulu kakhulu nami ngiyaziva ukuthi ngifree ngokuse nokunye ukuthi mhlambe uTata nje nibe ngithandazelile sekuba nomuntu ongicabangelayo ngoba uTata wayethe asibhalise amagama ukuthi sizakhokha bo200 bengazi ukuthi ngizawuthatha uThembo lwesine mangithandaza nje ekseni ngisathandaza awukungene ucash send wa200 abese lo sisabhale ngezansi athi iloku enginako usho ukukhombisa ukuthi nayi imali akanayo kodwa unyanzelile ukuthi akanginiki. Izolo ngifonela ubhuti wami uthena yazi nje nginawo le mali kodwa incane kodwa ngifisa ngathi ngingathengela umntana wakho amakhokho namateki. Sengisho ukuthi abantu ngokusebeqalile bayangicabangela. Ngiyabonga kakhulu ubaba uDlamini ukuthi angilethe kule ndawo noma ngafika ngiyakuphelile kwakunzima ngifika la ngoba nje ngafika umfundisi wathi mangabe eshumayela ngaba nalento ukuthi ngeke umfundisi wangathi uthulwe kumina nje ngoba yonke lento ayishumayelayo manje ngathulwa nami. Ngabe ngivuka ukuthi nginako nje uqunuka kuthe sengicabanga ukuthi ngiyasukuma ngiyahamba ngisicabangela impilo esifubeni wathi umfundisi kukhona sebefuna ukuhamba cha sengizaqeda ngathi mina hawo kanti umfundisi kunjani uthike mina futhi uphinde ubona nalelo uyabona nokubona futhi uba uDlamini usho ukuthi uthathe indaba zami waziletha la kodwa futhi ngiphinde ngicabanga ukuthi uba uDlamini indaba zami akazazi pho lo mfundisi indaba uzithatha ngabe ngivuka ukuthi manje sengibona ngokuthi kunalomoya obuphila kumina ngabe ngimcasukela ngaba nento ukuthi yazi ngiphinde mina ngizela ngoba ngathi ngidecide ukuthi ngiyasukuma ngiyahamba ethi umfundisi angime these ngihlalile ngacabanga ukuthi konje futhi bengizahamba ngiyele ngoba ubaba uDlamini ungilandile ekhaya anginayo imali yokugibela anginayo ngisho nemali yokunikela ngiphasela nje akusizi ngihamba ngiyele. So uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi wangiletha la enkozweni waqeda imali waqeda yonke into ngoba ngalolu langa ngifaka ngangeni phinde ngiyabonga kakhulu.